Addo marsettedi karlumo Raja Huta doho di seluruh na hula-hula namin dison di law rencana mahami songon nalaho pahehehod da nangodot day nangon alay raja na ni Raja Huta karlumo di hula-hula namin sa luhut molo petung yakaruhuk niadat dia habatahon ni di mana pasubik tang pas tarulah kami raja ni Raja Huta sapul jari ko sapul seraw si mazujung ujuk marsobat tu Raja Huta darmo hula-hula alay arong do hatani hatabatak na madok
ulaw arong ulaw na met arong ulaw na balga. Alay ulaw na met do natulaw no dino sa tikyon. Alana nabasa do hula-hula nami ditiki dinuluni da mangod day nangon. Alay mardungul ba da mangod day nangon. Ni majolo sorban na di kapratikian. Di hanya katinopal na dilehod hula-hula nami. Do pulang nami. Tempaton nalahoy nga nani da mangod do nangon di mardunguluna. Alay osrohan nami pangajar do hamudi hami sa luhut. Molo kami napahehe humahita kapida siap perdajiranon dengan tinggi di sadi nau di paturenan di san nang nagadi para na karajanami ya kenana ako patakon ku baguna bidu sa puli jar ko sa pusat sa jujung nala ako papida ho bihita raja huta doho di bulan nami siap perdajiran asal tinggi di san unang say dialang bajir so ngoni majo suara sa kay muna suhut tadumobi to sangat dia muna natutuni hutan nami do hula-hula nami so nima para sa kain bona suhud gabi majalah ora ya mau nana pada ikut jak ulot tadi hari sejadion memang kalau idahami sini tujuan suka tempat nih jadi ngapar manen buat itu bon ngapar madu itu kau punya itu alai pas makan untuk mulai bolo kay tuba nakanguri aja doon doon tanggo ulit daw suma alay pas masangon doon mo adong bulo na dalo adong bulo kami alay bonan ni blot kan daga sa doon sa mga tao mo nay kung nakapidahon di sa perdagian ng bike sa katangin doon ngayon yere sagad kung manang dia mo hula-hula kung bubuan ni hati dito una adong salah takut kita memang bolo kita panakot ko tugot natin napakiada na budo no nabalik kedua itu nalaya langsung lima kumpulnya si budo siap perbajiran non patika tentang perbajirannya jadi dos marhat manuduki kata ni pun asuh bahwa non panghiduan boleh dong diklaim non saya di batang yang manotok matuluh hari tulang manokok tujuh hari hula-hula kemudian manang di saunan non baru ngoy itu dia hamu kona suhu baru tu guru malah langsung lima dengan sara sen itu dua jadi masalah orang gabi raja lagi hamu mah adong sika hidupku sahala dia kadupku gabi memang itu modat pasana po amang patinggan basa kubuji upasanga po amang patinggan basa kubuji upasanga po amang patinggan basa jadi sudi akan masa jadi muda sudi akan masa itu bodo sa sudi begitu rodi kolipe inuji magwarmu Ito pahodo sasudi dagi kurori kolipe pinugi magoamu. Saya sebuah orang yang pungut tu pamuluhan bisa bersedia dengan bersama doa sedih pamuluhan di lokal sedikit yang terjadi Malaysia. Waktu sedar berusaha marbun seperti nak perluan seperti nak berurus so may nakpasaw udah dito jadi ini tuan na tinatapan sa amin di dito na lutuhan dito patuloy namin yan akon na kasangapon na tuwa na di sini rencana do ulam namin sa dero na lutuhan upasa hakmat ko kung matutong naman ito ang mga dara-dara asa uwing lonon marudong di lugar sa kasaroka kasi ako dito kasi mahal atong di ko na leto kasi sa madusa ko sa namin sa basi di siya siyo ano din ba sa lelo mo sa mga tuwan saka sa ko man medyo tuwan na kaya dito na makapal amen di sarani punan o putuga huta balbun do pumoro so nila sala di na bang itu sala di na ilang baru si boro na baru tumora
So kanina kasalanan ni udak ko. Doon, inang udak ko buro na diya. So kanina kasalanan ni Damang. Dahan. Opo. Adi. Marbon. Doon, at ang buro na diya. Isyo na kami martungo pinaparmo. Opo. Di ba ako ni Matanarion? Asang dia dito. Napirok sa parsaulian do pa kasi hada terlumubi nga. Kung kami sa lupa na pinaparmo at kasi minik mo. Di ba ako ni Matanarion nun? Dapong. Papidaw namin nyon. Mensarin niya ang ko. Ang liburo ko. Tungaran na tumibo. Ala na. Upong. Dang nga mga lakaya mi diwa muna. Ala na parbajirat do. Ingana no. Jadi kalau na papidaw do ami da upong da ng mga lakaya. Mulo tupe. Adong kekurangan namin pinuparmo. Marpana jumamu na sabi na nahuwari na kini ano. Jadi ope. Ulaw namin ulaw di manuguton. Asang dia nakto parna ni Matarion na makakasyahat di kami sa loob na siminik mo. Jadi soalnya masya kami binasa tu protokol. Tarlumubi diho opo jontiar deh. Ya. Disun marpungo hami hula-hulam do tulangmu songsong do kapinoparmu. Jaka pangidon di pinoparmu laiku nanaing buaton na maho saning anak parsotok pinanon nalaho pa di poson na imano pinauli ni pinoparmi molo tumpe jaka na hurang lobi pinoparmi dina mangulahon mangido hami tulangmu pilai kuna buruzo saya marpangadu maka baru do todi swang do kasahala posorohanami diari manogoton diari naulion pahehem nani maho lena burju siani ngana mo parsatok kinanon ase tubuh kami ho tuing ngana mo na pinaturan ni pinoparmi posorohanami diari nauli diari manogoton saya dapat maka parsaulian dia ka pinoparmi takok maka asangapon saya dipasu-pasu Tuhan masalhuna ka pinoparmi suang songon ido akahanggim narosyan luat na daw nalaho mangulup pasaluhu na kanauli diari manugoton posorohan namin leh hulahok kami ada ton di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus Tuhan mana mamasu-masu Tuhan ma na mangulup pasaluhu na Pembetok pondoburu sih, pemenubah kok. Dah kalau kuiho itu kesalahan itu, tidak malu ko, dak lilit juga, dak ada kesalahan itu. Dua itu, dapat sangat punya kebosanan, berkorasi nggak dia, aja leh, dapat kebosanan itu, dapat sangat punya kejelengan. Tidak tahu tak juga.
Kalau bapak kafe Holland, tidak dong kalau ada itu. Sorry, tarik ibu batu, tarik. Pakai satu baju mana ya? Sebelum tsunami lo kayak coba. Saya ada bendahara tuh. Saya ada bendahara. Datang lah bendahara iba. Oke. Anak kami. Baik kamu jauh urus itu sana. Ngayon? Dang sudah. Oke, lapis kan? Oh, la salma dong. Aha, natera. Langsung mata angkatan noli tapi ulang tak sampai no di Pak. Lagi kerja untuk dukungan lemah kan itu. Kalau kamu jo parang bu parang.
Ya lapende. Wah, di sini pun penuh. Kita ampuna. Oh, iya. Perkiraan menuju nih, takut tangau di mana? Tahu takut.
arong kita jalan buat mak. Ini kali. Ini sudah benda dah. Wah, lagi buat. Arong tadi ya. Banyak mana saya? Busuk deh beng. Busuk ni. Magi tim. Gua pacina bulan darah. Agak mati temu. Dah sikat di baju nyong. Sikat di baju. Mau sikat. Sebelum naik gunung. Berapa salah warna? Ni mah, pepe ni. Cina orang orang nang pinggir pada saya. Kan belum dah. Masih jauh lagi. Dapat. Kita ni dah. Tak ada tahu lebih. Biasa-biasa. Oh, mas otak bagian pahuk tadi. Mono. Aku kepala. Aku kepala. Pas kepala. Astaroba dah. Iya, hari. Ulang-ulang insyaallah. Iya. Oh. Ako hirap dulu ano kami be. Paolo. Imma bagi kami ta. Hindi na dyan ay. Pwede sa meter eh. Mana mo tayo Korek anak sebunda ini. Jarang nunong mo. Enggak, cek ini juga ada Ayah son ada? Berarti on sibuki bon. Iya. Hindi hindi. Ayo benda-benda. Ayo foto. Ayo. Kalau kamu juga nih. Yan ay di. Ay. Laban na berenang. Nyanyan na sa tongan na. Yang boy sana cuci. Alam na sana. Nang dapot betul dari dapot tebuk. Dapat ikan putih. Anak lu peti. Orang udah dapat lagi. Oh, kembali. Dah, benda teruk. Ini udah sana di batasnya hai. Batas ni beci. Beri benon babala. Oh, parfumna ni ada. Ini mangarap. Paling itu doon lagi. Ima. Nah. Araw bu. Ima, Ahmed Kalbe. Baru darat ton. Ahmed Kalbe. Ada dekat tu kita lokal luar ni. Nah, ini benda rai. Siram. Ini apa mah? Araw bu.
Kini bila yun. Sabi ada kon. Kamera. Baik. Ito nyo ba? Betul aja tuh. Tengok ke sekarang ba? Plastik, ini plastik. Tak ni ba, lurus putih ba. Asyik cakul, asyik cakul ba, bedare. Dang isi bela san na may san. Ina gemburan no aham, unang say. Ayon ata no piro. Gemburan tu buat tu. Dingit ni guys. Naik bekam naik. Dulu yang tu dia gajang naik buar. Ni mana naik mana dah. Ni berarti salah posisi hiab tu. Jarang na mangaling may son. Udah na mangaling perena te. Liam bayo pamanimana. Dia tu sungai. Kalapon sukmat. Ay, kay dami. Ani gamdo. Diba dua hapon ay. Lima kepala. Nangit bek kamu bos aku libu. Lok. Ini orang pun berarti. Iya, masih. Tori na langsung kanya sa Digit yang kurang. Ujung ni. Kalau aku tidak yang kurang deh. Yang bro, nah sekarang bro. Tidak bisa. Kamu nggak pasti dia. Enggak enggak, gimana ya? Kami paling nilai tahu. Enggak marah. Mesti perdong. Tidak tu saksa. Sirap itu. Sekarang maniram. Sojo. Batasnya, bang. Iya. Terus.
Yan, dapat ini semetka.
Pak na lupa ada. Lupa na. Para Tuhan mo. Nasaan sudah kita di Pinoparmi dah. Kurang jalan. Malay. Pas hari temu dekat naik namanya ini lagi dulu saya pasang Nunga bela, langsung orang bela tuh kuibis. Alat berwani. Sudah ke perjuangan mi, kata capa bela. Jalo turun mami, jalo turun. Kita mana kamu sampai tu? Nunga bela. Alat berwani. Alat berwani. Tadi nomor tuh. Dia tadi boleh. Iya, halak. Apa ni? Oh, setor tu berarti itu. jongkok.
itu bagi raja huta kami ini mah kami kami tutup si panganu mau raja huta semuanya macam di panggilan ni tulang muna si tumora nang diruhut ni habata hot taibe borak bahamula pada foto tulang muna si tumora soalnya masih duduk di hamisan na dua ni hutan mau lihat tulang nabi do hula nabi raja si bulu nanti kos jala ido ruh dia kau lota di bagasa tikion masih tu sampai hita tersimut di sini alai kami magdo tulang dua dia mengulut dan ambil raja si bulu saduhuk nama dia ke raja di hutan kok dia hula nama orang itu hula nama poso molo untung di nami tu duduk si pangano molo si kami magdo di narak pengadol biluta saduhuk no jala di nalah hukum terdapat kami tetap dapat jalan penerian soal lima suara sakan pun suhu mulia tema Ya betul. Nai suruh macam nak hadir. Tuh unang iya do bolumpe nasihat ini pasang apa tu margo saya tu margo nunga adong do beno nami pinaparni amang guru nami lasrohan nami beri tagi nami dina magdus di roha mulia kana makabaran tan lumubi pinaparni lay nami ima na patakokon manen napa paudehon ima tinapori lay nami nasi kobe itabani ngana pasatu kinanay siya ma diyan kalas ni rohamuna sa di pasak tuhan may sa mamasu-masu matto kapat dari batak dinas ni rohanami disur aro ko patupahami di kinamokmok dohor indah naras dia tapi kepasuk kita nami mau tuhan dari batak tumokon naman to kamuna mga todik kita pinatupan namin yung sima masuk atong abad dari bata asa doon na besong hata ni silupan na tutuan asa akhiran utong namarhan titin na tinopa bantong ay gura besong na tusonog pe dihamu na salunan ka na marhamarang kita lubo bipinopar nilay namin nabuhin at patupahami na kinamong abad dari bata bantong magoy paspasunan sinabuti tajaran yun matututo tajaran kagtahdiyan iya